Difu Government College NCC abitung COVID-19 arona long kisundun. Oguri ingnam rai ko matum theng piar thang chong agari kenep. Bukajana long raki ahormu pulis atum kenep dun long. Kardam katnya sabirta thanbang nili junaliti mungpi non birta angton pen arju ikha. Difu Government College NCC abitung aru crazy arni pen COVID-19 arona long kache dandun jia phan kache songalong klamalong kisundun pangchenglo. COVID-19 arona long kache dandun jia phan Difu Government College NCC abitung aru crazy arni pen kache song along klamalong kisun pangcheng dunlo. Difu Government College bang engkoi kedo abitung NCC aphan 8 Assam Battalion pusi hokponlo. Alang litung beng penceng lok di purong supialong social distancing mate ham pangalong kido kapaching hayalam kithan kipari paduji pusi di Government College principal pen pachini 19 warriors. So our students are so apt, our these NCC cadets are so good that with this point I feel myself very proud also, very enthusiastic also, and I hope that my volunteers with a new designation of COVID-19 warriors, they will serve the people of this district in various institutions, government installations, and in streamlining the public for maintaining the social distance and other things to fight against this this COVID-19. With this, I hope that our public, they will see the dedicated activity of my students, of my cadets, of my warriors, and I hope in due course of time they will all be satisfied and they will come to know what culture we have given to the students and what thinking we have imparted to the students and how they can serve the country. Pirdhadang pialong phere meme novel coronavirus mate COVID-19 akiso ki umplub ajok laso kiso pen kaching right hek jephan pura Bharat Sarkar pen lockdown ki pedopon boma pora hut ki boydet ahem tun kabuche tumaphan aruni pai kep ani Karbi Customary Reforming Board Chairman pen kerap ki pajirda mabirta pherang ke Kelvin terang pen birta nang pale Karbi Customary Reforming Board Chairman pen kerap ki pajira saya longka chetong dun abang hubang phi doan atumta social distancing arona teng pen aruni pai kep ani adapor pai kep apor malom pen West Karbi anglong lang han ahawar arong cricket home arong jasemet pen akhiadat kawe mate kichu naphan kisung kachetong nang don phari siraton trok kepra isi ahem tunatumaphan Karbi anglong autonomous council Karbi Customary Reforming Board Chairman Mansing Rongpi alang li jong junga jakong pen sang ingho inukan kachidip api sabun biscuit lapen ing tihay huy ning kemepen kirap ki pajira sai padapon ang parta cheng biri lapen rong bong rong hang ahawar along kido ki boydet adhem tu na tumaphan kirap ki pidam chia phanta jisik chidang pon bom lo puta klar dak pen phirang ki aphan than pachini alang li nilok mansing teron dak lang han alang li ani kang sampen sila dak ni tumphan asap suwet sitami sang lapen ason sabon lahai hormon ini ke longpon dia laga sang din troxy lapen sabun ni plang inti lit ge biskut de ha asina rap lo paje ko lapen alang di kiduke lak phan ke rap thega joini asi ansu si alang di than karbon paje diglo alang di ke phan mansing teron pan ahok lo turul kiduke lek phan ni nai rap ansu si apot karbon ti tilo na maksudnya nang kira po ning sam ulo mo ning sam pita aro po ning sam sule atema ni itu anor ni le to dam na li bang kiyo si man wan duk dat boy si bang kirap langhan pudumbukri awar angkang along laki duk lak tum phanili don sok kebre si tum phanili
sang don ben lim market apen ke sabon kilo dan biskut kilo max sai hutan ni tibono kan ing tira ini tibono Da don hokep su sekiron pangolong rong velo mate rongwet kali la angkang ladak rong cricket hom do rong cricket hom mangbong pen ingwai kangwai pen si don hokep rai si ke tang ni matha bang ke bon jong se ding ulang lutang te ceng biria hawa hadak inglong aju pinak munitum keculong legi ju nongle si ong munak dinak kala dakta nili mitang jong pen hala dakta gero nami paneli alis pangrum thu erlo kalek erlo Lockdown kangkir kang hap kapachi joy ali to NC West Karbi Anglong Dalimbaria long theng pika chong hu alam arjulong pen aru kep aningwe humri damsi o guri ingnamrai komasai khiatum kuruk damsi siguna thengpi arthang chong ihum tatadi agari nebda Bonda thengpi kang hulapen gari katewar abang hu adim pen katjui pusi longpon kinep longa thengpi ator suri ing koirap ho an bagdo jiputa ing namrai komasai pu monsing tiso pen nilituma pirang kia phan than pachini COVID-19 akiso awur pen pirthea dangalong kangdang boma jok indiang kang pialong ta lockdown ani kepekam thu bom pen kitukilak aratatum kachoklem kachudamo via jok non ke kichokijuna phan aphiong sungong asonsi nangmanlo Lasona pura hut aruni phai keba ni pen puthot TVS Langni Motors ahin pen patir PC ani tili isia por malom pen surupathar MSc constituency angkang saijang la pen purana saijang kukia rong along TVS Langni Motors ahin pen sang han na pen ingti kirap pajirdam Sotro teron pen kapatir pipon asaya long borsali teron rajen rong pi negro mudon rong pi muniram teron la pen arya sang ho tum chirap chitodon Det piang kang lockdown ki pi pen choklem chutam movie pen rat atum pinang anak ki sung chitong nanglo lasona pura hut asap suwet akirap sita kirap lupu mathasi sotro teron jongjung pen kirap pajirpon kukia rong asora pen rong amekara tum pen sotro teron aphan hirjumera pen kurwang thu pajirdon Bukajan along aruni phai kri siarni arni tiliki thoma por malom bukajan along police tumra kia hormu kinep dunlonga birta bukajan rong supia pherang kipen birta nang pale lockdown ki ton kilam kapang chingchit apora hut joy pen birta long si ihum bike akimia number avelak Dimapur pen kiwang boma hut bukajan aban sales tax gate along bike khang dun sikap kuruk dun ahut inut dhiraj singho Arideng pen brown sugar sunflower flavor 9.4 pen 9.1 box sini kilong dun. Police tum pen kithana tengke la so drugs lake ador suda. La box sini pen lak isi so se ador do ji pusi than na pen kaching nang check abang puwa hem bali bothar siama rong asor pusi chithan. Dipurong Supi Ward number 14 ki parlo rong risoa rong aratatum tangka chirungsi non het jong kachilenga tuwar kachiselam birta kat news asai hemalong birta nangle Pinpur me kidam tang 1998 aningkan si labang sorong chukim pen kido chipathirin tilo non ningkaning koira hiniata nang pleng eta pichita mesena tuwar Karbi Autonomous Council pen longdun delang na pen pangnung kuksi tuwar ki pipedet ajo rong isi amekar ke jor kilana sai ki klema chupa maratum la pen Autoriksha kewek atum doning koira nerke batum methang jongjung atangka chirungsi DCP hangpen asap so tuwar pachiklama sai claim ponlo non barla nang kilia pora hot arbe kijang sita kachimbit mede jia por pinaklasi locharli of sumaratum school kitam kiwang sai hem kitam kiwang Autoriksha ka chileng na pen chajor chulang abang phubang fiatum kisung chitong nang kok titi barla pora hot ason ki arbe nang jang luting han chinir pik kidam kiwang apan chitorok gari motor ka chileng jike apia lam lo keng pen kidaman ta chitorok pusi rat atum pen phirang ke atum angno nang pachini dun lasi rong risora ta tum Karbi Autonomous Council CM tuliram rong hangapan prapjin pen labang so kisung ki boy pen nang pajok nang ji pusi rong asar kang pura timung SGB bida sing hanse lapen lipson terang atum pen kachuning ripado Itom konsil pen ba sarkar pen akirap kelong le joy ni pinin itom rong risorat tokamar lapente edon doni oto kedo edon doni depar beha ke choklem atum pen labang so tawar ka chupuna ya phan pura nilitum la chokamar doan lapen la dokan kachubi pahopap abang photum pen poisa chirungsi
nire tum labang sotwal GCB chwansi West Karbi Anglong alo tigralang sulapen borkok atuar ang bong damper lakha AS02CC 2451 napen Alto 800 lakha AS01 BP 7702 ang bong pachateng no kachetong ajok gari kibek abang puatum pinangan aringahu sonanglo birta kiri bapora hudan ki biasang hu pusi birta longdun non malam so poraphan birta moy tonpeksna Looking for your household essentials? MS Punctual Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Punctual Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961699021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo piputhot birta along mangtulo. Pirthe adang along non malom kaphere meme kapangreng api abur ki klang along Karbi Anglong Veterinary Department kilang IEM Terendra Brahma pen phirangkia thengno along kaning jeki Karbi Anglong along African swine fever nang nudlelang lapen alang litum pen cyclem bom puki jong thipun e pusi usuka song pen ki jong pado Inglong asotum ki long hong kapangreng pen si ason kachiri i lasi lahaya bur propjin pen pajok dunde pulote kavidet atum ki kereng jiapan our side avidet ji Lasia tokano malam lohong abur kitiaren along ko an ledam lo. Veterinary sai kam ahin pen. Lapen iem Brahma ahin pen ta lahaya dim langchari padu dam lo ma. Pusi usuka song achun bang pen karju padu. ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাননীয় মিনিষ্টাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই এটা ঘোষণা কৰিছিলে যে যোনসকল ফাৰ্মৰ গাহৰি যোনবিলাক পুহিছিলে তেওঁলোকৰ লোন যোনবিলাক আছিলে তেওঁলোকৰ পইচা দিয়াত ঋণ ঘূৰাই দিয়াত অসুবিধা হোৱাত তেওঁলোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰেহাই আলোচনা কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি এটা আলোচনা ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰ বা কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় সংখ্যক মানুহে গাহৰি পুহি কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত গাহৰি পুহি মানুহবিলাকে ডাঙৰ দীঘল কৰি যোনটো বেছিকৈ যোনটো পইচা পায় সেইখনৰ থ্ৰুদি এখন ঘৰ চলি আছিলে তেওঁলোকৰ সেই তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ গাহৰি মৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকক যোনবিলাক তেওঁলোকৰ সেই গাহৰি মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ চলা বহুত অসুবিধা হৈ পৰিব সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ বা কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ তেওঁলোকক সেইটো ক্ষেত্ৰত কিছু অনুদান যাতে তেওঁলোকক দিয়ে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি তেওঁলোকক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ Nijang Karbi Anglong Chinthong MSc ki parlo aruni phai keba ni Chinthong lem satum pen sarsing bongrum English school along bang phomai kangnia birta kat ni salong birta nangle Chinthong lem samai phu long sing kropen kachepa hem phupon amaya long chunbang dorsing hansi pen mai ki pha lam the kladak pen than pachini ponlo pinangapor kaching wai petepsi lamrai ta deng ponlo lapen pining surihini re ingkoi aningkan Chinthong lem pen chiri thom kebrahini along lialong
tharmit asai katikia phan sikal lak thomra suri trok sikepra suri hini atangka kipedam pachinipon lapen lasona porahut bang pudo ana tumpen tharmit ki phurapen pining tharmit ki ejiadim kahomrita padodam lahaya sai ki pachuna phan Karbi Autonomous Council CM tuliram ronghang lapen em pradip rong piatum kacharap kachitun lunapot alang lituma phan kurwang thu pajir di adoko bangken ni tum phan market Amerika sorsi ni phan kontak lo lasi ni tum yongsi don fokepen ton fokep yongsi ni tum manangra phan ron dotang te non kachinya teng borota ke komnaita ton pharu sira ton fokebak atharmit yongsi dolo bolorang te ronga sortanang reng dunpo lapeni tum society ta rengpo peniri tum phana thang banta officer tum tanang pinkhat bomlo sangalong lo ke tor chulang bom ri noi kapre ka scheme deng noi pusini tum officer tum na pinkhat teng pusi ni tum scheme deng lo lapen li tum kamatha la helo ilin along ake komne sita aduglo bote ake vei ni tum thom kep ke rar tum long pen nam unji peniri tum society ta le dopo rong so ta dopo pusini tum mathala Pini Karbi Prime Time ang kila pons kang ton puiklo dumi thakmi kurwang thu